West Karbi ang long Meghalaya adue hoi long thangnat kaching thora sai kedeng de da jograt tum kisum. Krishak Mukti Sangram Samiti Kampur aro tu Chief Minister Sabanana Sonowala Mepi Mike Kai sai kedeng. East Forest Division ke parlo angkang aron repin ki kimarong ki pri. Kardom Karbi prime time along penili Wilburn Krupi Narajik Tabir Tang Ton Pen Assam Meghalaya Adu Hoi Kedai Aral Atum Ongdung Asan Pen Kisum Kachetong Nang West Karbi along Ri Kirmi Wanpung Rongkelan Palang Lapen Samutan Ahwar Arat Atum Kacheleng Atawar Pen Danglok Ongdung Akatora Kachetong Nang Aputakad News of Herangki Kiruni Pen Birtanang Pali Pini Arni Anta Kacheleng Atawar Kasalok Ledet Ajok Thedunga Kisung Chetong Nang Rintilo Assam Meghalaya Aduya Hoi Kedai Block 1 Ahawar Mate Number 9 Amreng MEC Constituency Jirikindeng Police Station Angkang Wanpung Samutan Rongkelan Ahawar Kacheleng Atawar Pini Arni Anta Katora Thektek Lang Labang So Kacheleng Atawar Pen An Park Ki Aduya Hoi Kedai Rat Atum Akrong Kaprek Ki Kacheleng Atawar Avelo India Adet Ninkan Trokebra Trok An Arta Pleng Tanglo Sita Assam Meghalaya Japet Hoi Ahawar along Sarkar pen thangnat kaching thora sai tak claim re hangjanglo kat news sa pherang ke pen kahomri damhut rong arat atum kiso kachilang pen chenglok ongdung kisung kachitong nang aputhak nang chathandun lapen Karbi anglong autonomous council kachari ke theki dinga tum penta thangnat kaching thora sai ki pipon pedara puthak tak nang chathandun Rongpung Rongkelan lapen somutan labangsu kachehalat atu war long situlo labangsu kachehalat atu war lapa am se kaheno je Arling, lapuan Karling ang wongsi, naldagaran atum kisu kecelang punon bozar hat bozar kidun punon mate along aprek jong kedami pu fansi tami labang sotu ar pen kaprek lahok dawe. Lasi poriborton sarkar hol sitami non an cikluan pojon trok pling elo sitami labang sotu ar pan kasalai fan alang tumat hama mathatema. Hajat punon sitami ladagaran atum konsi kisung ma lapen si koson si kisu hul kacepat jok ma bozar dukan kedam koson manili alang tu penili nunu penili arju ponji labang sotu ar helo kadinang letum kisu kacepon pen bozar kidun pen alang kaprek kedam sitame hat bat kidun punon kisu kecilang punon sitan tum lalu tuar kaprek kawin jirkendeng dari pusat melalo jirkendeng punon firni punon nil tum tuar lahelo lapen kaprek kawin kawin nali tu ladak pe kisu kacepon koson sono kisu kacepon ta kacing hor ponon son si dukok lu kari jokun e hut leke dan nona son bare kha hut pusat mela sona kari lang no pen jipon hut un bete ponpo unie ta kacing hor nong koklu Karbi anglong arta nang aningkan rokep leng arlo sitame non anta lada Karbi anglong alida tu lapusana tuara salam dia sinom abang ya sarkar ta kimilo poriborton sarkar posi pulosi poriborton sarkar panel tum radate pen kopisi pacini ji litum rat kan pacini yalam the bang radar lar lenge the tunang nang lang leong cholu ko ya sing tum rat pen non anta pacini bom na nali tum long katiki kang hoy pen kopisi kalong ini tum long atiki kang hoy ke sok sang no pen ke pini hansu la sonan chot hansu kana sigi jordan hansu tanin tum ko lum jirgendeng long kala son si joron bo hansu dor kan hansu dor ta vinil tum natunon lom suli bom pining cuning lombang ador udah si krisa caps ke sirkel son si tum jonon ko au pet ke labang sotu war ajok pen si hansu dor lagi komi labang sotu war ka hino aja ni pen lonil tum long formua dor anda ki komi lalu inlong arat pulutang te ladak katiki kang hoy pen kelong sondu ar phek long hansu long lapunas puti talong anaros tatiki me pek sita me tuwar ka henu penajok tuwar ka widet penajok ladak ador long le ladak agriculture department tum Karbi long agriculture department tum samel atum han koson sila hasu lai hui hormona konasi ke jordam si ador kelong ima lapen amarket ke thik pipon bang no anta awe lasi ala tum long sarkar fan ko pisi poni manili aru indut pa arju thulang nani sarkar an pisi bachini ji nili kapecini ya lamang ke pelo lasi ni tunta ke yor kelang bustu ta do VIP minister me kecepon kuwana tuar bang siksak khoi lasi tuar bang si pini isondak kampen si laso tuar bang nang selapi pu sontang te sarkar phantani churup pigi ansi ni dulu setame tuar bang nang selampi pedet alam bang ni tu wasap ka siksak do ko lo ya le labdagaran tum kaningri lakala halo je alang tum kenang sor bang ke tuar jong si pejok lu pon te tuar jong si pemelu pon tang te alang le tum amena si king tur tegi amena si paprang tegi la hu ka kejor je phan katiki pen kelong hansu punon arphek punon ananos lason nasputi do la hu si tame adorong pu pusi alang tum bang ke ning kipat hepon la si none franke wangia hur
dak pen kache to adun rina terang pi ko pisima saponjima kedam tang Kongres Sarkar kachuri ponahut akile kachupang lim anathusi RD pirong amat kaching thorasai deng pon pe hangjang lopusi ongdung arat atumpen akoi pon lasin non BJP kachari sarkar atum kachilar mate poribarton alam thepen rat aphan aning kirung ateng pen kaching thoranathu sai deng ponjima lake aporsi chini dun po Krishak Mukti Sangram Samiti Atumpen Paikuni ni Paingkora Troxy Arni Kampur along Assam Chief Minister Sarbananda Sonowala Mepi Mekekai Amsang ingna malong kachuki marong District Administration Atumpen Kipriya Sai Kedeng Katharle Mati Eviction Sai Kedeng Pon Bomahut Ing Tonang Jipura Ke Kamke Dun Krishak Mukti Sangram Samiti Klem Bang Fatuma Phan Keton Kelang Atumpen Kinep Kang Nang Pon Laso Puthak Thanglam Awi Pin Pen Lonang Jipura Krishak Mukti Sangram Samiti Kampur Regional Committee Atumpen Kihang Pado অভিযানত প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ তৰফৰ পৰা যে প্ৰতিৰোধ সংগ্ৰাম গঢ়ি তোলা হৈছিল এই প্ৰতিৰোধ সংগ্ৰাম গঢ়ি তোলোতে আমাৰ তিনিগৰাকী নেতা কৃষক মুক্তিৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক ধৈৰ্য কোঁৱৰ কৃষক মুক্তিৰ উপদেষ্টা বেদান্ত লস্কৰ আৰু আমাৰ কৃষক মুক্তিৰ সৰ্বক্ষণ কৰ্মী শইকীয়া ডাঙৰীয়াক কৰায়ত্ব কৰিছে আমি প্ৰশাসনক ক'ব বিচাৰিছো তেওঁলোকক বিনা সত্ত্বে মুক্তি দিব লাগে আৰু অতি শীঘ্ৰে উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ কৰিব লাগে অন্যথা ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে তীব্ৰ গণ আন্দোলন গোটেই অসমত গঢ়ি তুলিবলৈ বাধ্য Laso Sai Kebadopon Bomahut Assam Chief Minister Sarbananda Sonowala Mepita Meke Kaipon Pado Card News Apparently Jason Hipena Birta Bukadan Subdivision Arlo Lahorijan Ahawara Long Police CRPF Lapen Forest Asai Khiatum Chingrum Si Paikuni ni Paingkora Troxy Arni Ada Porpai near Kebra Achitim Aporpen Aron Repen Rong Keseng Arong Katharli Mat Eviction Asai Kedeng Bogajan Subdivision along East Karbi long Forest ke Parlo Angkang Lahorijan Ahawar long Aron Repen Keseng Arong Ketharli Asai Padopon Tanglo Kecheng Si Hatoka Rong Pen Kipri Pangcheng Ponsi Adon tu Kramsa Rong Lapen Hajong Parong Pangrumpet Don Paro Sirang Hum Trok Kebra Trok Ihem Free Ponlo Bogajan SDPO Pusparat Singh Pen Japon Si Bang Paro Near Kepso Se Police CRPF Lapen Forest Asai Kia Tumpen Hem Kipriya Sai Klempo Lupusi Birta Nangle इसके लिए पुलिस सपोर्ट उन्होंने मांगा था सिंस दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव एरिया तो वी केम फुली प्रिपेयर्ड वी आर 800 नॉन पुलिस फुली आर्म्ड विद राइट गियर एंड ऑल 3 विलेज जो उन्होंने बताया दिस इज़ हाथुका विलेज जहाँ पे 43 हाउसेज हैं नेक्स्ट विलेज वुड बी हजोंगपुर यहाँ पे 83 और हाउसेज और एक और विलेज है कामसा मॉडल इसका पुलिस पोर्शन है जिसमें 45 हाउसेज तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और प्रोसेस किसकी चल रहा है যেনেকা হলি আমি ইমলা ঘর বনাবে আমি অহাকাইলৈ আৰু দলদলিটো কৰিম হাতকা কেনে দল সংখ্যা পাব হজমপুৰ দল সংখ্যা দল 83 হাউसेस কামসা মডেল ভিলেজ done 43 houses. 43 houses can illegally encroach at Lahorijan PRF. That's it. Lakup illegally kita possible that can eviction by ejection not a program ini kita engkau. Kan laso authority ke Nilton Council penta authority Nilton Phan angpi, tapi nak DFO penta Nilton Phan kena order angpi direction Nilton Phan angpi. আগৰ পৰা ঠিক কৰা হৈছিল আসলতে এটো হল লাহোৰিজান PRF ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এৰিয়া আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আজি উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে যেহেতু কাৰ্বি আংলঙত ফৰেষ্টটো কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ সৈতে গতিকে কাউন্সিলে এটো ডিসিশন লৈছিলে কিছুদিন আগতে তাৰপিছত আমি প্ৰিপাৰেচন কৰিছিলোঁ সাৰ্ভে কৰাইছোঁ ইয়াত ৰেডি কৰি পেলাই তাৰপিছত আমি এছেছমেণ্ট কৰিছোঁ কিমান মানুহ লাগিব কিমান ফোৰ্চ লাগিব আৰু তাৰপিছত আজি দিনটো ঠিক কৰা হৈছে দলদলি যে ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট তাতো কৰা হ'ব নেকি এইটো প্লেনিং কৰা হৈছে সোনকালে তাতে হ'ব দেখা গৈছে কিছুমান লোকৰ ষ্টে অৰ্ডাৰ আছে বুলি কৈছে তেওঁলোকে এইবিলাকত এতিয়া
নহয় কোনো ষ্টে অৰ্ডাৰ নাই আৰু ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আইন মতে যিবিলাক প্ৰচিজাৰ ফ'ল' কৰিব লাগে প্ৰচিজাৰ ফ'ল' কৰিছে তেওঁলোকে আগতে ন'টিচ দিছে যিমান ন'টিচ দিব লাগে মানে ছাফিচিয়েণ্ট অপৰচুনিটি দিয়া হৈছিলে মানুহবিলাকক ইয়াৰ পৰা গুচি যাবৰ কাৰণে আৰু কিছুমান আৰু দলদলি ফৰেষ্ট এৰিয়া তাৰো আছে এইটো ঠিক কৰা হৈছে আমি আজি কৰাৰ পিছত ডিচিজন ল'ম যে তাত এই ডিসেম্বৰ মাহতে আমাৰ বৰ্ডাৰ এলেকাত এভিকশন কৰা হ'ব ইতিমধ্যে আমি প্ল্যান ললো আৰু এটো ডিসক্লোজ নকৰো কোন দিনাখন হ'ব কিন্তু আমাৰ ফৰ্স ৰেডি হৈছে মাজতে আমি নৱেম্বৰ 15 তাৰিখত আমি এটা তাৰিখ ঠিক কৰিছিল কিন্তু আমাৰ প্ৰহানৰ সাইডৰ পৰা ক'লে যে আমাৰ মানে অলপ ফৰ্স সিকিউৰিটি ফৰ্সটো কম আছে গতিকে আপোনালোকে অলপ মানে সময় দিব লাগিব বুলি আমি সময় দিছো আৰু এটা খবৰ পালো যোৱা কালিলৈকে যে দে আৰ ৰেডি ফৰ ইভেকশন আমি নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰো কৰিম মেঘালয় বৰ্ডাৰো কৰিম আৰু ইণ্টাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট Bongkojan pen Kadius channel perang ke anon terang pen apirta. Nan malam sopor pandihina parman birta mo interponik sina. Revealing Beauty Parlor offers you the latest discounts for this festive season. Starting from 1st of August to the 1st of December 2017. You will get permanent L'Oreal hair straightening and hair smoothing at Rs 2,500 to Rs 3,500 for any length. 10% of discount on every facial and L'Oreal hair spa. One beautiful package of L'Oreal hair spa, manicure and Sanesh normal facial only Rs 1,190. Girls, hurry up! The offer is limited. Rupsana Boro Revealing Beauty Parlor RH Complex near ITBI Bank. For more details, contact Rupsana Boro 9132858038 or 9957170867. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang salahormu ason selam pontanglo lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji
Dihinamo people thought beer dalong bang thulo. Dilai pen Dimapur kachilenga towar piadung MS Kalwar Enterprise along pen towar hem kikim kirang ijeo hormu haihui mesana dor pen kilong javar sai puthak card news along beer tanangli. MS Kalwar Enterprise along ongdung towar kasalok along akinang soda hormu lapen hem kikim kirang ijia pan lining square rock title omega jubel pencheng lok kaduk kawe sonner kep a hormu long ponji pusi enterprise a hem pupen perangkia tum kahomri dam hot nang pachini don lapen labang so enterprise along kaduk kawe pen bang thom kep a bang puatum kam kachuklem dun our side long dun lo puta perangkia tum along nang pachini dun tu. Karbi LP School along MS Tipia campaign ke panongpon additional classroom kimi kikim kirang ponjia phan phaikuni ni phain kora troxy arni ada por phai cap a por pen long e ke somasai ke deng pusi card news along birta nangli long e ke somasai long Bokajan development block e Hemson terang Bokajan block mondola mai Pujugeshwar Syam BJP claim bangphu Soneswar match atum chirap chito dun lapen penang an ki theke dinga tum talabang so sailong chitong dun rinti ie mathurjo theke phukon pen lam theke jai pon ke apor ateng pen ke patang pon jia phan jei atum phan than pachini pon lapen local committee atum talabang so hem kikim kerang along kilang dun chari jia phan than pare tekang an parda lokachar laklim somar lo than bang atum pen chingki chathan padopon MSDP campaign kikim kerang pon jia phan long e sompon laki Karbi LP School, Bukoti LP School, Lahorijan High School, Tinglijan Tangnabari LP School, Ranchigao LP School, Dubajan LP School Pencheng Lok Home Cap Additional Classroom Kikim Kirang Ponjia Pan EM Pukon Aring Pen Lome Sompon Tanglo. Pini Karbi Prime Time News Bangila Pansikang Ton Ponitlo, Lai Mom News Channel, Dome Thakmi Kurang Tu.